шеи вообще нет, понимаешь? Вот так получается. И вот такое Братья, кулаша туганlarını жібер! Туганlarını? Әсин безнең гаилә эшенә кытылма. Беренче мәхәббәте дигәчтә. Ник 25 ел элек үзең кияүгә чыкмадыңсың? Kerem. Әти, не дисез değil. Kızım, Edi'ye karışma gitti. Yok! Мен! Маратым! Яратам! Birbirimizden başka yaşay olmayacağız. Да? Моңарчы яшәгәнсез бит. Her birimizin başından ütken indi ol. Atananın ilk zamanda biz etiyeni sözünden çıkmıyoruz buna biz bu halinde. Hadi yaşlar ikinci yerine bit. Hay vakit cılap da civeresim kileyindi bile şimdi vakitlerim bulayındı. Kendi de mindi rahatlanıp. Niçin desen çalıştırma, ılılar üzlencilerin yaşlara birlikte tartışmıyorlar. Yaşlar ılılara birlikte tartışmıyorlar. Kire şeyler sıvısı bilen. Nasıl durumda bırak kumullu. Afgan yaratan kişi, en iyisi tanıgaş, en iyisi alkaş. Ağlardan hindi şunla balatmışsa. Benim birinci muhabbetim ismi de Kamile'ydi. Yürüp de paradım indi minanın altına. Kişini yaratmasa, kabul etmese, nişek bu dünyada yaşa bulasın. Мәхәббәтсез. Дөрес бит. Шуңа күрә мәхәббәт һәр вакыт модада ул, һәр вакыт актуаль булырга тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Шуңа күрә бу теманы алдык та без. Руслар әйтмешли, проблема отцов и детей һәр вакыт актуаль бит. Барыбер кала. Менә бу кеше әле генә миңа укыгырга керде. 19 яшь булды. Хәзер үзе ничә баласы? Үч бала. Мин үзем инде Катнашникка кана каршы. Булай инде әтияниләр каршы килмәсен дип әйтәсем килә. Чөнки менә күп кенә әтияни каршы килеп, күпме өйләнешәлмичә калган семьялар бик күп. Минем танышларым гына бер 5-6 танышларым бар шулай әтиянисе каршы килә дә, чынлыкталар дөрес эшләми, әзрәк инде ничек дип әйтергә инде әтияниләр белеп әйтсеннәр сүзләрен.